Kasano tingang tang irugi. Sige, agpaparaw man amin nga karakter. Ito may drama ita. May basang napakasalitaan. Medyo nairaos tayo mo di kalman. Sige, bahala na. Tinasisita, mamuan nyo, no, anya ti parikot nga kanyat nga iburay kada tayo dati nagsurat, nga ni Joel iti Locosur, kan may kanta iti balakad, kalpasan nga maibasa deta nga surat na. Sagudayan nga ti surat ni pagayam tayo nga Joel. Dear Cassie. Alright, ayan, iti deti nga gundaway, intayon na denggen ken na amwen, ti pakasaritaan ti parikot iti biyag dati napadayawan nga nagsurat nga ni Joel iti probinsya iti Locosur. Kastiman ti linaon ti surat ni pagayam tayo nga Joel. Dear Kasinyong, umuna ti amin kablawang kay man tinimbag nga orasyo dita na MRC Studio. Kasama tayo nakablaawak, dagiti padak nga dumdumngeg ka nagbibuya, iti dati nga programa, iti Facebook. Ilingad naklatan itinagan a Joel, atubo iti probinsya iti Locosur. Nabayagen nga agbibuyak, no pay saan nga live, masansan nga saan nga live nga mabuyak dagiti programa yo, iti Facebook. Ngayon no kasta nga dagundaway ko, magustuak ti agbuya kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay ikan biyag. Inarapaap kumet edi ti agbalintumet nga letter sender. Dati iburay ko, ibinglay ko ti pakasaritaak, taibasa ni Manong Nemi. Ngayon jak ni namnama, nga maaddaanak iti nadagsen na parikot. Iso nga kaslasaan man nga maibagay dahil pakasaritaak nga ibasa ni Manong Nemi kadagiti programa na. Takaaduan naman nga ibasbasa na kasinyong ket addaan iti naragsak nga gibus na. Bueno, tekon ko nadan nga happy ending. Kadim baglaengen tadda iti programam nga mabalin nga pangitaklinan ti anyaman nga parikot iti biyak. Ket no anyaman ti parikot ko, dahi dati inuten nga salaysayen. No kasta baraw, nakaikideng kan, wen tatang, ay kete, nasayaat mo't kiti ano, agbalin ka nga siman. Agpaisongan nakaturpos ka iti kolehyaw. Na may sak kumamot nga maestraw. Ang hindi mo mo't na ipasa ti board exam mo. Uwin nga rin tatang. Imbes nga agtrabaho kalatan iti laad na dito'y Pilipinas. Nasayaat mo't barok ta napanunot mo ti agabroad wano sumakay iti barko. Uwin nga rin tatang, tadagdakil man laeng ti masapulak. Saan ko mat nga maaramat tinadal ko, ta sa anak man nga lisensyado. Iso nga, uray kompormiditan nga trabaho nga sir-sirke. Uray no awang pa iti asawak tatang, mariknak nga saan nga makaanay ti sweldo. Ay, umanay kumamay no para king kalaeng baraw. Angim tatang, panunutin kayo kay ni nanang. Aglalo ka, masakit ni nanang. Kung markaro deta uyik na, kada kayo tatang. Oh, lumakay kayon. Saan nga itiag na nayon kat napigsa kayong agtalon. Agyaman akabaraw no panunutin na kami, nadadakkel mo. Ngure saan kuman, tinasisita, tatang. Sala para kada kayo, dati desisyon ko nga mapanag agsakay ti barko. No dikit para mat iti masakbayak. Adamot plano ngagsimpan to iti biyag. Una nga mawan samot pa iti nobyang baraw. Awan itatatang. Ngimiti iti masangwanan nga panawin, maadaanak tumat la iti nobya.
Nga agbalin to nga katakunay na ko iti biyag. Nasaysaya at no itataawan pa'y, inakagsapol iti kwarta iti adayo. Tapno alalisto ak madlaing nga makaornong tatang. Tapno ito nagasawak man, nakasaganak ton. Nasaya at nakasta di panunot mo barok. Malasaan da ka nga lapwedan wano igawid iti desisyon mo. No amom lagi di nga pagsaya atam da ita. Nagyaman nagtatang. Kahit kasanong araw, kat awan mo, di ka mo't inadal da ita pagkasiman. Ada nang tulong kanyak tatang. Tulungan nak dati best friend ko, dati kumpadrek, nga ag-apply. Kat isunat makamon di training ko. Hey, nagsaya atin dahil nga gayem mo. Asino dahil nga gayem mo? Ni Bernie tatang. Ni Bernie. Nga nasingid na pagayam mo. Uwen tatang. Nasingid na pagayam ko. Sipod pa idi elementarya kami. Alagat na saya ata paraw. Agad pakaragsa kami kininanang mo. No agbalay gikan to. Kadayta. Nga nasurutam nga dana iti biyag mo. Uwen tatang. Agyaman akbot, kada kayo. Agyaman ak unay. Kumpadre. Awan di anyaman na, kumpadre. Nabayagan nga nasingin nga pagayam ta. Kahit natawan latag tinulong agyaman aking ka. Dati kaya mo, dati pulutan ta. Naimbagarabim, kumadre. Naimbagarabim met, kumpad. Agyaman akmat ka na kayo nga gasawa. Ano saan nga gapo ka na kayo? Saan ako mamakasakay ti barko? Ala, advance ka unay pare. Into no umay abulan pa lang palagsakay ta. Bakit yata na alukoy kan? Tayo ti kayat mo. Kat ipursigim na ta arapaap mo ngagbalin nga maestraw. Kanya nga rot ita. Awan tigasat. Paring Bernie, kat ulit-ulitik ti agyamang king ka. Tano saan nga gapuking ka? Akit saan ako mamot nga makapadas nga agsakay iti barko. Kat namin adu ka nga nagsakayin. Gawin na. Kat makitak mo't. Adu nagiti siman nga agbalay iti biyag na. Kasi matikait ko nga, matunoy ko ma iti biyag. Matulungak pa dagay didadakil ko. Sagbay nga, mangbukilak ti bukod ko a pamilya. Ay na. Apay nga ron dita kumpadrem si ka, Joel. Ha? Kumadre? Kat namin adun nga kunam nga si makay ti barko. Angin, kaslakas ti madlata ti biyag mi. Ha? Si kamot bagat ka dyan nga gabuta nagsima nakakit. Dagos mo't nga rumang ay ti biyag tayo. Mamin adupay nga agsakayak ti barko. Iso, ubak ng tayton. Kasanuman kami lakay. Sabalin saman kami ti ubray medya barko. Anya nga sabali, kumadre. Ay na, paring Joel. If I know, sabali ti ubray ni kumpadrem sa barko. Ha? Anya ko ma. Malaksid iti mangged. Ada ka di pa sabali nga aramiden na. Masansan nga dada iti tingga ti taaw. Ay na, di mo kadiam mo nga di kita siman, tunggal sumanglad di barko nga saksakyan da, sa balin ter aramiden da. Takawan ng bagat, buaya, ure ibagbaga makanayin na awan ti pamaneknek mo, apay nga ron nga awan ti maururnong mo. Gangay laeng mat siyempre dalata mo ti jamming mi nga siman, kaya gastos kami mat. Manula ti sumsumrek kada kami iti anak ta. Alos di pa umanay. Kita man ti balay ta. Di ta pa'y mapapintas. Namintalo ka nga si makay ti barkon. Aging gaita, awan pa ti nagdurasan ni biyag ta. Taka magkababayin kin paring Joel, baka'y babawi na ti panagsakay nad barko. Alakit imbagkin ko na, tawan pa iti asawa na. Siguro ni paring Joel, no laki di saan nga agaramid iti nasayaat. Uno saan nga agaramid iti dinasayaat. Keno agurnong, akit alis to nga makaurnong, Ure awan pa iti asawa, kumadre. Adamat dakkel paggastusak, masakit nga mininanang ko. Kan kahit ko nga, pagsardingan ko man ti panagtalo ni tatang ko. Isulaon na iti kalikagumak, nga agsiman.
Alagit na sayat no mapanunot mo nga tulungan ti pamilyam. Ket ni kumpadre, data ka man ang bagat, ket pa sumat. Halos, dati ited mo kada kami nga pasit ti sweldom, ket masweldom kumamat dito'y Pilipinas. No agawid ka, pasaray, awang pa'y 20,000 nga iyawid mo. Adugaro ti paggastusan, ibagbagak king kakanayon. Ibagam kanyak, no pangigas gastusam ti kwartam. Awan ti may ibagam, kunang nga jamming. Gatuwa na Ala, saan mo ka di nga i-discourage di kumpadre nga sumakay ti barko. Saan ko nga ibagbaga dayta, tapno saan nga sumakay ti barko ni kumpadre. Ibagbagak dayta, tapno saan na ka nga tuladen. Paring Joel, kumadre. Saan mo nga tultuladen dito kumpadre No adda kayo iti barko, tada ibaga nga aramidin nyo nga saan nga nasayaat. Saan mo nga tultuladen? Saan mo nga tungpalin? Saan mo nga tultuladen isuna nga namin adon nga si makay ti barko aging gaita awampay ti urnong na. Paring Joel. Paring Bernie. Nagsweldo tayo. Ado tinabati ti sweldo. Adamot pare. Yung tayo kaguduan napan kadatatang kinanang. Nasaya ato kas na. Ape ka di pare. Kasi ka, nakapawit ka di pala yun. Wen, angim ado tinabati nga iti sweldok. Katnay, dandanin sumanglad ti barko tayo. Ijay ka no Vietnam ti sumarunong nga pagsangladan na. Kasta aya. Sigurado nga. Adumanen, di mapasamak, pare. Anya nga mapasamak, pare? Among kumpad. First time mo ngamin Namisuro ka. Tapno saan ka nga maburing dito yung barko. Tapno adamot ti pakakit kitaan ti pagpanpanugam dito Anya ti kahit mo sa amin, pare. Yan tangay kat single ka. Day tuyen ti makaraman ka iti na dumaduma nga lahi, kumpad Joel. Anya nga makaraman ti na dumaduma nga lahi kahit mo sa akin. Pare, itata first time mo nga sumakay, ipapas mo. Tunggal sumanglad ti barko nga saksakyan tayo. Mangraman ka, iti babae. Kastatir aramidek. Ano nga kastatir aramidem? Tigay mo sa akin? Uri adan pamilyam, kumpad Bernie. Wen, apo aya. Gagailangan nga talalaki tayo. Ano yung serbina ti pagbanbanugan tayo nga, tik-tik-tik tayo tilati, no? Di tayo mo maikat tilati, ti kukuha tayo. Saan nga mo ni... Saan nga mo ni bakit ko alamat nga ibagak. Isumalay baga na nga. Awan ti mor urnong yo. Babam. Maumaak ton nga makaraman iti na dumaduma nga lahi. Ijay ton ti panagurnong ko. Ken sana bale. Plan-planuan mo ten. Plan-planuan mo ten nilerma nga bakit ko. Ti aga-abroad. Agit no adan tot abroad so na nakit. Ure, jak to sumakay ti barkon. Tay jak to lata Pilipinas nga agaw awat ti kwartan. Kat maaramid kung to ti kayat ko. Ang imsi ka pare. Pare, itatada kay tatad dito barko. Ipapas mo na laing. Uray ibusem ti sweldo. Yan takay aumat pa ti pamilyam. Nagkapoy kan, hindi mo maramanan, di kita na dumado mga lahi. Makaraman ka't Vietnamese itan Inta, kuyugin ka. Dagita ka di kita umay sumagpat iti barko, nga babae. Saan nga usod dagita sumagpasagpatan? Istrikto da itan. Da tayo dumanon ka dagiti ayan di kiti babae. Sikati makamu. Man, sakti makamuhin ka. Manulang mo dayjay.
manulaing mat. Ore tagsweldo tayo tumanan, ito na maya bulan. Kit na yun, sumanglad tuman di barkon, sabalin tuman nga lahin pare. Kasta tibiyag, tisiman, mamati ka kanya. Daytan, tinaya ba akong di babae nga paraking ka? At napili ko, parang Joel. Ay, madanagan ang samot, parang Bernie. Saan ka madanagan? Apo, aya. Nakaramalak idin ti Vietnamese. Naariwawa dalaan. Ngimkas la Pilipina matlaan ti bagbagida. Aya. Oo. Udetan ni, sumungad de ti babae ni. Nalapsat parang Joel. Pilipinang-Pilipina tilangana. Nag-sexin tupay. Oh, good luck. Good luck kay ka parang Joel. Sigurado mapalabang ka ita. Ay, sige, pare. Oh, what are you still doing? Huh? I said, what are you still doing there? You come closer to me. Hi. Okay. Why? Is it your first time? Yes. It's my first time. Oh, really? Okay. Oh, you lie down. Oh, I said you lie down. I'll do the work. You pay me, I'll do the work. Sige. Right here? Yeah? On the bed? Okay. Do you want me on top? On top of you? Or you want to be on top? Huh? What? Oh, never mind. I'll just do the work. You lie down. You remove your clothes. Okay. Oh, Diyos ko. Nikat na matabad pagkananainan. Kasla Pilipina nga talaga tilangana. Iso na lang ito sa balit pinagsasauna. Is it really your first time? Yes, it's my first time here. No? First time to have sex with a woman? No. I had sex with a woman before, but with a fellow Filipino. Oh, really? So first time to have sex with a Vietnamese like me? Yes. Oh. Okay. Maybe you can tell afterwards who's better at sex, Vietnamese or Filipina. Maybe. Okay. Oh. Shall we start? Oh, yeah. Okay. If I do good, you give me a tip. You give me extra payment. How? What? If I do good, you give me extra payment. Okay? Okay. Sure. How much? It's up to you. But you already paid me $100. Yes. I already paid $100. And then you pay me extra if I do good. Oh, yes, sure. Okay. Insak mo na dagos. Apisa pa. Garka. Rong dyan na bisit na. Po. Pati digit itlog ko ni pakisaksak mo na. Po, Diyos ko. Nagagargaraw ti dila na. Reklama alino, Diyos ko. Are you okay? Yes. You like it? Yes. Continue, please. Okay. Oh, Diyos ko. Masulit kung sa mamut ni $100 eh. Po, Diyos ko. Nalain. Nalain. Po.
Puta, isagad na pa, Diyos ko. Mayat, saan ang kagbabawi nga naggastos ni $100? Basta kastoy. Nabayag ba't kit hindi dinaudi nga nga adapadas ko. Diyos ko. Agkan ng tilupok. Ni. Pati gurong ko agkan nan. Diyos ko. Pumangaton. Ito. You like it? Yes. I love it. I love it so much. Please continue. Okay. Naglaing siya. Muna ti pangagagkan na kanyak. Muna ti pagkapsutak. Atay ni ti barukong ko. Saan unang adakkel ti barukong nang mayat. Kadamtaman lang. Kaslaman la Pilipina ti kanahig ko. No saan ngagsasao. Kasla kayat ko manasupapakan tinaramid na. Kasla kayat kumot nga kanan. Angin GR umot ngamin. Salatan. Babaang. Now I sit on you, okay? Okay. Abay, why? Nothing. Are you ready? Yes, I'm always ready. Yeah. Nagariwawa mo ito. Diyos ko, nagariwawa. Naglaing siya. Naglaing kabalyo. Mapali, I'm coming. Okay. Did you like it? Yes. Did I do good? Yes, you did good. Thank you. Okay, you pay me extra, okay? Yes, don't worry. I'll pay you extra. Nakaragragsak kami kininanang mabarog ta si Mangpit kan. Nagado na ito'y pasarabom kada kami. Awan niya nyaman natatang. Kahit atadun tumanan. Kalapasan lang ti 2 bulan. Sumakayak tuman ti barkon. Bareng no mapapintas tayo pa dito balay tayo. Ay, agyaman kami aparawag. Ninanang mo, narigat mo't bakasaon. Undatang mawatak. Kasapay ko matamaimbagan tumatlaang ni nanang. Uray no kasta. Ang mok nga nalaos ti ragsak na. Kaya sapay ko mabaraw, tagbalay ka iti dayta nga desisyon mo nga panagsiman mo. Uwin tatang. Babayin ti support tayo. Kanda gagayim ko. Agbalay giyak tumalaang. Kit no lagi di makaornong akton. Agsimpa akton mo tatang. Takayat ko mat, timang bukal ti bukod ko a pamilya. Ay nasayaat no kasta barog. Saan na paring Joel? Pintas ti biyag kung ano agtali na edag dito Pilipinas. Paring Bernie. Adan ni bakit ko dya abroad. Ape nga umalis ak pa lang. Pumanawag ka road. Kasanor ti anak main. Wala nga madan sama ti katugang mga babae ti anak yo. Wen, ang imsag paminsan ang inakmat sa rungkaran. Alaik mo't ano maminsan. Di nasisita pare.
Makainanaag mo tita. Ang daglat na ti balay. No, nawayaak. Maaramid ko ti kayket ko. Itataawanan. Awanan anilir mga asawa. Nalagit na sayat mo ta pare. Adamot iti abroad ni Maring Lerma. Uray no saan ka na sumakay ti barko. Uray no ta na patasam mo ti simakay pare. Kabisadong mo ten. Kati ko nakingga. No makalagip ka. Ingkalat tamang raman. Yan tangay baro ka pa. Bagkikdiking ka at paminsan laeng. Sak akit talaga nga jak agbiag no jak makaraman ti babae. Uwang pare. Sak paminsan la siguro. Lalaki tayo mo. At damot ka sa pulan ti pagi tayo. Ang imnuatan to pamilya kon. Sarting konton. Kunamla tayo ita pare. Ag pinustaan ta na uri at da asawam taon. No sumakay ka man ti barkon. Masulisog kalata. Samot siguro pare. Aman. Apesyak. Dahil tamot ti ko nagidi. Ang imno makita kung nagidi babae kat na. Aglalon at damot kwartak. Kat na pagustuwag mo ti bagi ka. Iso nga pagustom tulat ta ti bagi. Ipapas ko itan pare. Tawang pa'y ti asawak. Ito na da asawa kon, ipamaysak to na. Magamo ka. Basta, ito nagsubli ka. No sumanglad to man di barkon, mangraman kalata, pare. Dede ka hindi bar nga pagbagada. At hindi ka kakaduak nga Pilipino matlain na siman. Ay, Pogi. Oy, siman kanya. Oy. Kita magpadatapay nga Ilocano. Ha? Oy. Anya te araramidim dito eh. May kakadi uminom? Ay, saan? Umayak ag sideline dito eh. Ag sideline? Baka sikat ipag sidelinean na. Anya? Ikasking ka nga bakla, ag sideline ka dito eh. Sikat ibayatan na kiti lalaki. Ay saan? Saan ka kasati kahit kung asawin ka baya? Anya nga ron? O kasla kumakain ka. Amok nagsapsabol kay ti babae. Saan ka di? Apay nga mo. Ay, amok latan tay ibagampay lang siman ka. Amok latan ipanggap mo dito yan. Agsapsabol ka diti babae? Siyak no kwa ti pangibagaam. Ha? Dahil tati sideline ko dito eh. Kayat mo ka di? Uwan. O kunak tupay? By ada itid cooking ka. Angin nangina. Ha? Nangina? Well, anya ka di nga lahi deta. Taiwanese ka di. Ay saan? Nababangsit ti Taiwanese. Saan nga gapot adda ka ti Taiwan, kat Taiwan mo titid ko nga babae king ka. Anya? Pilipina titid ko king ka. Ha? Apay nga mas daaw ka. Anyang gayang tinagan mo, Pogi. Siyak ni Joel. Siyak met ni Paula. Nice to meet you, Paula. Ipilyang ka itinapintas nga babae. Nga Pilipina. Angim tibalor na 5,000 pesos. Ha? 5,000 mat lang ang kwarta iti Taiwan. Awan ti kwarta ka kasya eh. Dolyar ti adda kanya. Akit $100 no ko ha. Kaslamon la di Vietnam. Anya? Kuna kaslamon la di Vietnam $100. When angim ne Pilipina da ito. Saan ka di nga nalaklakan no Pilipina? Ta Pilipino ak lang aron Pilipina pala. Ay, saan apay mo eh. Gat siyempre agad ag passport mo da kita Pilipina. Iso nga ngumina mo't ati balorda dito eh. Gat apay siya kat ag passport ak mo't lata. Ay, ado pala nga rason mo, di mo kaya? Isa man kahit ko. Amo to yung aron. Kas ti set up mi ngamin dito eh. Ha?
umununa ka no kwa nga mapan iti si ijayan ti pag-check-inan. Sakon to ibaon ti babae. Tapno na safe. Sige, ang tinapintas ti itid mo kanya ka. Ipiliyang ka ti kapintasan. Nabiit pa dito Taiwan. Ken maysa, nalapsat. Ken, nagpintas pa magina. Dahil taman ti kayat ko. Alang nga rod. Deti nga rod eh. 20, 40, 60. Dito iti $100. Ay, bongga. Sige. Kasto nga rod, ti set up tayo. Kuyugin ka, iti yan ti pa silid nga pagkitaan nyo. And then, madamdamalaeng, isa runok ton dito Pilipina. When? Sige. Sige nga rod ti maka mo. First time kumat nga rod dito Taiwan. Sige. Bye. Baring no saan nakalukwen dito nga bakla. Baring nagpeso nga dated na nga babae. Pero sabi ko napintas. Sa bagay, kahit kumatlaing ti Pilipina nga makanaig ng sa paling nga lahi. Nabangbang lumatlaing ti padak nga Pilipina. Pilipino kunak kuma. Ay, si kagayang Paula. When, addan dati babae nga kung kunak nga pinili ka para king ka. Sige. Pastor Ken. Ay, kid daw na nga idipin ka no ti silaw. Anya? Uray ta damat silaw di ta lampshade. Madi namin kahit nga nalawag unay. Sige. Okay lang. Idipin na tat silawin. Okay. Bak nga ro din. Umikan girl, umikan. Adda to yan. Sige. Panawang kay nga ruden, sige, agyaman nak, Paula. Okay, enjoy. Mabaling ka din nga umasidig ka, ading. Nasip nga kami ditayan mo. Sige, sir. Apay kasla, kaslag dadanag ka. Kwa? Nabiit pa nga amin nga, nabiit pa nga aramid ko na ito eh. Nabiit ka pa nga, at papakastoy? Sana bale, uray mo't siya. Nabiitak pa imot nga. Mapaniti kasto nga lugar. Saan ka di nga siman ka? Wen. Angim sana kakas ka di dito mga siman. Nga masansan nga rami din dito ito eh. Kaya may isa, awan pa iti asawat. Nasayaat nga rin kasta. Kasi ka, apay nga raramitin dito nga trabaho. Saan kulatan nga? Sungbatan dahil nga sa lutsut mo, mabalin. Anya. Sige, maawatan ka. Umay ka rin dito yan, tapno no marugyantan. Okay. Umasitik ka pa eh. Kahit kumatla makita tilangam. Nasipngat pala dita. Aguri ka. Kasla mairopa akmat ito nga babae. Aguri ka man. Kay ingas ng salain. Kay ingas ng atalain. Babaling ka din nga masidig ka pa'y pasit. Miss. Papana! May ka dito eh. Saan? Aping agturong ka itiri daw. Aping aslag babawi ka. Pagsilawi ka. Aping alinglingdam tarupang. Saan mo nga lingdan? Saan ka nga sa tao? Saan ka nga dangaran?
Miss, pangasim ko ma. Maring Lerma? Isi ka nga agpaiso. Ang imapay. Api nga. Mamaling ka nga pamanaw ako. Agoy ka. Nas ka nagsarita ta. Parang Joel, pangaasim ko ma. Inakon, palubusan na, ibatan na. Saan? Saan na mabalin? Agsarita ta. Api nga raramidim dito eh. Amo ka din eh, Bernie dito nga raramidim. Sumumpat ka. Pasensya kan, kumpadre. Ngayon niya. Awan ti choice ko. Awan ti choice mo? Kahit nasawin. Talaga pinilim nga naramid dito eh. Kasapulan na unay. Anyo ti kahit mo asawin? Sa anak mo kit nga duldog. Tapno no, jak amo di kitir aramidin di asawak. Idi nagsakay ti barko. Amo nga isunat nang isuruking ka daytoy. Ha? Oh, saan ka makasungbat? Saan ka di? Kahit kapot ay nararamid di asawam, inararamid ni Bernie di adat barko. Aramidin mo't itatadakat abroad. Saan? Saan mo nga maawatan, kumpad? Ilawlawag mo kanyak. Kita, imbag pati nilasing ka. Nag-istay ng karawkan, kumadre. Kit nung arod di ka na irupaan. Nung arod namin pinsan nga naidip ti silaw. Imbag kit di ata nalasing ka. Kaya nalasin na siguro isong ati umaray ka. Kumpadre, pangaasin. Saan mo ko man ibagbagakin ni kumpadre na ito'y. Ikanak iti rason no ape nga jak ipod no kenkwana. Ikanak iti nasaya at arason. Amom Lerma, amok kadagas ti naramid ti asawam bayat iti kaaddan at barko. Ngem saan nga nasaya at dito yung naramid mo? Ayat mo lang makabalis ka. Saan ko inaramid dito tapno makabalis ha? Ha? Kaanya ko ron? Anya ko mga ortirason no ape nga araramidem dito eh. Nakaumay ka dito abroad at atrabahom. Apinaskin pa lang kasto yung agpabayad ka, kadigiti lalaki. Aramatim ti bagim tapno no, anya. Tapno kumita ak iti kwarta. Tapno manayunan ti sapul ko. Ha? Taging ka ita, awan na pulos ti ornong mi. Masaksakit ni tatang ko. Ang imbayat ti kaadda ni Bernie iti barko. Awan na pulos itulong na. Ad-damat nga. Binusbos na ti kwarta na babae. Isungor nga nagabrudag, taawanin tinamnamaik pa iti asawag. Dumakilin ti anak mi nga awan pulos ti naururnong mi. Kaya't kumat nga bumaknang kami, kaya't kumat nga namang ay ti biyag mi. Manumel na ti sweldo pititoy. Halos mapanaamin iti agas ni tatang ko. Kahit pinilim ti agbarin nga pupok, nga puta. Api nga kasla karugit yun, tikas ka na kami. Idintong aramatin yun, tikas kanyak. Anya? Oh, api kasla karugit yun, tikas to'y nga trabaho. Nimda kayo metlaing di ka po na no ape nga adda dikas kada kami nga babae. Adda kayo nga lalaki nga nababat pa nagkita na kada kami. Saan nga po no dayta? Mabalin mat ka saan mo nga ramitin dayto. Nagatot mabalin nga pamuspusan. No di nakmaawatan awan ti maramita. Ilakid-kid dawek. Saan mo kuman nga ipudpud iti asawak? Taday iti kat araramidik para iti anak ko, para kadigiti nanakil ko, para iti masakbayan ti biyag mi. Awan tinamnamaik iti asawak.
Taging ka ita, uray no awanin iti barko. Amok na gar-aramid iti dakis ti asawag. Anya tikit mo asawin. Numanin madamag ko. Nga mampanidjay. Mapangkadig iti lugar nga adda pabaybayada na babae. Numanin madamag ko nga adda makakita kinkuha na nga sumragda iti mesa nga motel. Mapanda ang vegan. Mapanda. Kinay kaya ti asawag. Tinagtalay na dyan Pilipinas. Bayat ti kaadak ti abroad tapno lumaramid na ti kay kayat na. Awanin ti panagayat ti asawag kanyag. Iso nga nasaysaya at pagay naramid ko na ito yan. Tapno lahing matulawag ti pamilya kumpan. Kumadali. Barog, mano nga aldawan sipod simangpet ka. Ang kasla adda naradagsin nga parikot mo. Tatang, masansan nga min ti panaginom mo iti arak. Sipod iti simangpet ka. Awan pa iti aldaw asang ka nga iminom. Daka di parikot mo baraw. Dalang man panunutik tatang. Anya ka dito ita nga pampanunote. Mabalin mo nga ibaga ang mga numatulungan ka. Awan tatang. Awan tanyaman na dito eh. Ay, di mo ba ibaga kanya agad maawatan ka baraw. Ang jaketa magitkitak nga rinabi ka nga agbartek. Ay magan kat no maapektaran ti salunad mo. Kahit panggap mumut pa nga raw, ti sumakay manan iti barko. Adalang amin na imatangak, tatang nga. Anya, adang amin naduktalak nga mesa nga aramid ti mesa nga tao. Nga, anya di ka maawatan barok. Dangamin amamok tatang nga naduktalak nga dadagas nga aramidin na nga saan nga amo ti asawa na. Aya, kahit parikot ko nga ro tatang no, ipudnok ka di iti asawa na wano saan. Ay kete, ay obligasyon mo nga mangipudno lakit de napatagking ka dahil tao nga pangipudnuam. Dahil ang ti problema tatang. Diyak amo no kasano. Panunutem nga nasayaat. No anya ti epekto na ti panangipudnom. No pakadadaelan ti relasyon na nga agasawa. Nga da maapektaran nga ubing. Ay kay medyo agsanot ka pa ro. Kasanor tatang. No itultuloy tulat ta dati amok. Dati asawa na. Dati madi nga aramid na. At dakadakwada daitan. Saan mo nga problema daitan parok? Unang kaslam akong konsensya tatang. Tunggal makitak ti. Dati asawa na dito eh. Asla makaibagbagain na. Ang imno gandatik nga ibagan. Agsanudak mat. Tapada na mat dati. Pada na mat kadal matingat aramidin na. Ay dati kahit po kasawain. Agpadadalain nga agasawa nga adadagas nga raramidin na tatang. Ang tiimas na. Amo tay babae nga ada aramid ti asawa na. Ngem dati lalaki
di na amo nga daaramid ti asawa na. Hay, naggulo tayo tan. Kahit mo sawain, aglalaki di dya babae, agbababae mo dya lalaki. Kaslakas dya tatang. Ngam, amo dya babae, nga agbababae ti asawa na. Wen, ngam dati ay lalaki, di na amo nga aglalaki dati asawa na. Kas na ngagpaiso tatang. Narigat ngagpaiso dati baraw. Kun apay kasanaw nga natuktalam. Ang kwa. Saan nga nasisita dati tatang? Ay, narigat ngagpaiso dati baraw. Kasayaatan nga ramidam. Yung tangay at daka pala dito. Agsurat ka. Anya? Agsurat ka iti programa ni Kasinyong Yong iti Facebook. Uwin gaya man niya. Agpabalakad ka kadag iti nalalaing agbalakad nga viewers na. Uwin agpaiso tatang. Bamda, isa pulik ti account na ni yung ti Facebook. Tayad ko. Istorya at kinkwa na ti amin. Uwin baraw, dahi tati kasasayatan tasyak. Awan ti may balakad ka Jack Ambo. Jack Ambo ti agbalakad. Sige tatang. Agyaman aklaunay. Nagsurat ak nga rod iti programam Kasinyong takayat ko nga itaklin kata kayo dati nga parikot ko. Idi agdama or orayek pailaeng ti panagsakay ko manen iti barko. Ket bayat ti panaglabas dagiti aldaw ad-adda nga ako markaro dati guilt feeling ko nga ada aglalo no kapulpulapol ko ti kumpadrek nga ni Bernie nga awan ti kamalay-malay na adda tinaduktalak nga palimid ti asawa na nga jak maibaga-baga king kuana. Dati pagdanagak launay ang mga numaamuan nanto, ang mga maunaan nak ni Lerma, ni Kumadre Lerma, kat may istorya na tinapasamak, kaguran nakton, tinasingid na pagayam ko. Balakad dakman kasin, tulungan dakman, iwanwan dakman, no da kayo ti adday ti sitwasyon ko, anyat aramiden nyo. Ipudnuyo kadi, iti best friend nyo, tinaduktalan nyo nga madi nga aramid ti asawa na iti abroad. Uray no, ammom nga, mismo nga ti best friend mo, kat addamot ti dakas nga aramidan na. Dahil ito nga rod, ti pakasalitaan, ti parikot ko Kasinyong, kat sabi ko matadamot na ibati ng adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak na dimngeg ka nagbuya. Kanagyaman nak kadagiti naruay nga nagbuya, yun na akong tagyaman kadagiti makaited ti balakad. Kanagyaman nak bet ken Kasinyong, ti anos, ken laing mo ng ornos, ken na nangidrama, dati nga pakasaritaat, nga Jack Topolos malipatan. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagaya mo, Joel iti Ilocos Sur.